ase mesrawo ababawa mesrawo abrantie mesrawo enya na pai dia wo kwano otwom dia nkwawo no only Jesus Christ me say men kan just so you ready opeso obesra amen opeso no betena amen jame so amen amen hono no wosika ta sakios hono no wosika and say ya kase ya na radi Yesu Kristo ba wiase a jo wa ma honam ni chefa ewa radi Yesu Kristo adwumayem se ya na radi Kristo dwumadi obedi ye nyina no se obedi ma honam a enkane wo no so ne mfaso amen so obedi ma honam a enkane wo na ankasa eso ne mfaso nti adia ba ko a ogidi ne bia na nipa bia utie me no hye no nso ne se jo kasa no original kasa no won se ba bia aboa enkwa wo mu wo no wansena mpobere enko gi ba bia apro se aboa bi wuto ba bia na se opra empete eko yes onim se Jesus kan ho ase o se ba bia funu wo no eho na nkode eboaboa no ba bia enkwa wo no ade bia nkwa wo mu no empro number 1 me ba kire ma ade keto bi se dua esi ho na se nsuo wom eso na ba empro be ba che wati ase nsuo wom eso na ba na hahan wo so dua na empro ba se buto fam won sha nsuo na se ne hini ni frim na nsuo nim na mu nsuo twa eda ho ba se memfa wan ya emadua obekono na statia eya de ba e pro efri se enkwa na ewo mu no efrim ye sha no nso enkwa na ewo mu na ya de efrim ebio mama nsan kasa asem we nso eno nso beboa nipa bia onam ho enkwa wo ne mu nipa bia onam ho a oyo okrati asefo a onwuye no yensie no the moment ya nipa ne bewu no ye yini free nipam ekosie no be ba cha wati ase ye kokosie na hwiebe ye man 1 week oba kwakotu efunu no ayede na wa pro efri se dia ba man atrati asefo asase so eni ho the person also o shannon so antichrist abaye no de anantia oka enkwa ne se na opese enipa hunu de betimi ama na tena se da amen 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 abama na tena se da onwu bio e ba che wati ase abama na tena se da yan mimi gina wei uti hoi uti mi wo pen why you tiasie woda that's right me ba to tiasie no kwasem tiasem ni ya tiasie woda tie ni Kristo bom au that's it asa sore won kwafo from bio nke me gina hoi because of enkwa menya wo Kristo Yesu munti me ngu bio amen Sara na original enkwa wanya no Kristo Yesu munti ongu bio amen me pese me kana sam ne bi yes jeme so amen amen yene owupremu eni twaka bio efese obama yenkwa abama yenkra na tias atnase forever and ever yense saade no so antichrist ama honam fom aduane
be sustain this body for some days, for some years. Right. Christ adema was so. We ba na wo ka. Me ba che what you say. No question. Christ adema won so. Ade ba ko a mon hye no so no. Enti odema won to sustain them. Now woman nanti 3 days. Oni hye. Do Enti na honam na to ba. Amen. 3 days. Oni hye. Enti na honam na to ba. Enti wotie ya. Asofo na kosere. Consider come the one. So owura. Nipa dom ya di achi na nsani. Oni hye. Watoto ba. Enti jawon kwan. Ma wonko nkuro ni nkura atwe ho ahia na se. Enko pa bibini. 3 days. Come the one. Christ ayawe. So oni hye. What you say? Yes. And the man obi nsu trim say me dam anim akopa bi atodi. I don't think so say ni padoma na di Christ chiro na bi nkresika. Ebi kresika. But awurade yi adwene abama abo obi trim say me koto aduane odi. Amen. Amen. For 3 days. Sorry, I'm come back. Amen. Amen. And the one so you dry fasting 3 days. Said the nipaduane ye no. Ehojo. Wonantia kura no ayemre. What you say? And Peter no ehwei. Then we said 3 days. Omuni di. Omo sua for ankasa nso 3 days. Oni di. So I said the city. Ana Yesu mi ka ti on say mo mbribini. Mahana na masaba simbio. Mo mbribini. Samu aduane ya betimi asustain honam no dia. Mo mbribini. Anu no mo de kwatwe abofra no. Adana bai. Sa kwala bi wopan no mama na mienu. Na Yesu kira so na omudi. Ampa omudi ya no. Wonu fam no. Omo ho aba. Every said you sustain honam no. For days and months no wanya. That's right. So say this here. Ana Yesu tira so no. Se nipa ya honam fam aduane. Odi amani padua no. Ama sustain the dia. Ana na ho fam aduane so. Etwa se me de ma won. Monti asamene yo. That you sustain on forever and what? Ever. Honam fam aduane de limit, date, time, adaso. Amen. Amen. So yes, yeah. What did you hear me? 3 hours, 4 hours. I come back hard. I'm what's up when I'm from a Diana review. And the Christ you showed in was a bit. I was at the day home from Adriana Mao. Said you by your kill so about dress da. Amen. Mesome ba na metie ba wo. Na ade wa ko a me hu wo nipa ho. Said you na wo kan me ka dia be si asem so ntia. Sa man fan free ho. Emesiso. So on said it here. Ade wa ko a master di. A mahu. Nipa. Awo nipa ho. And say amara Christ ade aduane na ma wo no. Afai baby Yesu be fa bia no mutwa no. Papa. Omutimi ye bold akona was owura. Nsanchani ba na wo yam ya jiwadi. Ombebio. Yes. What you say? Ba ko kura so bia ka owura. My pan we be ni da. Kwaseba. Ehona Yesu ka say de wan me honam anu me moja woni nkwa. Nipa na. So aba se oje honam fam ade na to. Na wodi honam fam ade feed won. Honam fuo ni nyina ko. Koye. Yo. Honam fam ni nyina ko. What you say? Woma. Atiasema honam no. Koye. Koye.
Entijo, adia akoma stadium ehuni se. Church bia. O feel the show. That's right. Church bia wonu masem. Asem afri hoba. And benefit hunam we no. Hunam fo ntenam. Amen. The be film bia is why honam. Hunam fo ntenam ta. And then I promise say abone fo ntemi ntra atranefo asafum. What do you say? You are better. Because always aduane a wonya ne benefit in show. And some of them benefit this flesh. Ono so bota odi ba hejina answer that you benya hunamu ade. E ba tawa dia se. Enti hade. So bi biam pai bobia. No satisa oba benya kunu. Oba wo. What you say? Yes. Wakwantu pono be bia ma wo. Wajuma be koso. Obenya sika. Sabai fu ayawa. Le wadi amaye betimi abreki no. Mama wakwankyere. Ofi atamfo babubu agu ho. Mama oyere. Fa kopeti wadwuma mu. Enipa na ebetiatia wo ho so ne abata de. Usika be ya bro. Anu wo ti ho wasi blackboard. Jasmine ho. What try pie? Call on one fashion more. One man say. At the same time, when the Bible not to watch church, send your baby and clear benyon kwaji. Holiness, sanctification, righteousness. Do may come watch it. One of the town are you serious for entire life? I told you, I said, who to Trump? I know what guys are so for your mom pie. So already on my country, now my companion. Who got compro do not blackboard in this war. And what tried it. What I told you, I said, who know from or pure to pursue a yard dear, I don't know what nominal. What on? What you say? And Jesus, miracle no nyani pa 72. Omo koya could do 7,000. And promotion. And promotion be di pa no, and premium no ba ka ho. And premium no di ya no. And premium no koke ka, and premium no ba ka ho ma ya nso. What you say? Yes, on so the pan where you num. I'm an pan kakra. But being so pan also. And then pataka crowd feeding the pan pemonso. So yes, yeah. And to an epic animal, I can't say as a munchie. What fallacy for the Sudikia for Moricahon. Also says a God spirit. I know was soon to a small kind of say, Yan Fapano. I'm Fapano. And a master eke. Now than you do I am Topano. And you do I and by Monsieur Betobi. The young to catch you and say, Sabi, and the move in the American. We are free, and you pump permanent panum. We are free the pump permanent so pan also. I don't know this any pan or what some in America. And some of you for the for the sea for no in so yes, and to be a young and payam mobile. Yan any payam mobile. But you say, you're dear sorry. And you pay the tree or when you are called. Mamma does a mention. So sorry, feed you on so sorry. On preaching on Bibia, I feed you on them. And to test when you be babbage in a home beyond, I had your command on them. Test when you be babbage in a piano and benefiting so. I had your command on them. Do so study up. What is it? But then I may say,
me bahan me de yare na baye me ba fa ze ma hu odifo ne baba ko de hu no se me ntombo de me hu no na me anim ni me tena ha che odifo baye no mama kwankyere ana me koye yare no ko. Praise the Lord, hallelujah. Me so me bahano na me so abesoa na ma wari sem nyanyanyanyan ba me ntimi jam ho na wotwe me ensa na o mafie me na ne wo ma o so ne sidia me ne wo ma and obi tra me hanam bae me bedu ya no in fact Manya bribio basa bi yi adwuma o say ya dey sit here odifo hu ni ano say obabra na odifo mama nka bi no say me kwa memfa me no aduane a memfa nka ne ngum ana me di gum in fact mo bribio nya bribi ye e free sabra ni besinna ba ma ni mpie me kasa ne ho a o de dame form uti ye le nyamba ko jira tiachire what you say onam ni kuna tnasie ni kra ni nkwa ni kuru ni so kra ni nkwa onfa okra edifo ni mai dia ni sorry so what you say nkwa testimony but nyamia some trodo abama ne kra anya nkwaje so no kura onka testimony the kind of be woman be asime o kan se papa adena ya na different ni o ma wunya bi na me se emu ne he se yo mama kwantra na me se ne yakohai afenu ogira wase da bi o ansam ni nso a wo kan ha no e ho ne okọ a wunya na che so akopan so say the city ana se me mfidi body o no me mfidi ni padua me ni wo se ni padua nya hoto na me wo so akra no e benya hoto na edi akire amen afa wo gina wodi was sa na me se ai afa gina wodi was mama eno na ye eno na ye do wa coach me se nya wi ase japade nyina na me hwere me kra don't say the identity odifo me de nyame ase me te say my lotto number in fact me buy yes me bedru ho no na me tie tiri pa na kwanya unya nkopo ma wo mi a o fra me ama me lotto number na nya de keto hallelujah ma bro me ho atre me ache o ma me two numbers na me ko try ya baba ni edika baba ko ya baba be wiani asabo ya mi anim ni na ni kase ade na me di 70 million menya me jote go ya kwa no ni boni ya watimu film koi ya kanu boni ya nkyere no enya na sem ya mfidi ni so sani bada si atiase wo atiase ma honam so le be dane fasa kwa no ko se ni asitie adia ko amesi Jesus wakasa de wonu me honam na wonu me moja woni nkwa go se de na wakara o awon cruise nje woni was are ya baifo akwa we pa nse se de odi aduro ni odi ya kro yani ejo kama ya bu adwempo se de wo ya no say in fact falasifu an kura jiga yan hwe be jiga ana de wudi bani amara me ko o mo so mo konsom be ko tia samri enti jo da bia me ka bi se wo ma na ye honam wo matadis wo ma firim that's right o mo nyina ko difo no na sere kura ba sai ni kwa se hawo tiriye nanu me ka se me se sa oye nam djuma ho na se wonnam no kore kwa so tene ne kwa so na se asofo bi kura baka ho
adifo bi ayem fansa sofo be kan ensene mane bi wonsi wajaya e mane hawo bua honam semom wa de bae no wa achieve what you say o ba se ono so bi oba say yes or somebody that we are more for internal life honam na bam obeko o se na bu se ho hwe ye ankoji a wo se onyama ne kra no nyanu nti no obedi akiri nam ha adwen jo so ba yire ne kete se e ma ne mfa bi obejai tiase honam because ni test wom honam ha adwen you are told us here ni test wom o shagas ye go shoda mo na won se mo mfa bi o ha no obejai ha no me ko bia me de na bi ba mu a ma chi bia re yo no ane de ya do what you say ba honam hello and the neighbor sister at once off when they young heard here neighbor could do 7,000 be say never say 7,000 in your toy no could do me 12 no crown across every minute 11 what you say and the idea of you should be on a sankano as more kind of say the original obeje na nkwa na de 1 year ni no obebu no fo na nsante de beje wona baje de achi wona wa Yesu Kristo dia no we are follow the steps of Christ amen what you say yes should be am ya kra nya nkwaje enti Kristo na di wanim Kristo na di wanim na wo na di Kristo achi na nsante ni nso di wa achi on say the today Christian in papa be sorry kwa miracle no yes should be a kra ebenya nkwaje and Peter no dey Yesu achi no what they study but be no Peter ka say rade yan sentre na maye and so one papa so for flesh no omo timi ye body ka so ura sentre na ba na wo ye mi ajuwe die for miracle what you say a soldier for ba Yesu ho omo tinka so sayare me baba yare de fie ehuna man ko sane yare wa massa wo wura me won ko agufie ti asemni yo o nipa ba 100 sen mase nto wura fa wasam ne koma won all of them about purpose for miracle what you say until kwaje so bowo yen shabiu yes now a brimu we are so kwale masa obi where can was it Judah for shade sentrene na hila fon so pede what you say me pese obi a o tie me ne ansha no so so kra benyankwa amen asen se honam ba benefit for instance aka honam fam nioma nko ankana na kwasi agima wongu aka honam fam anioma nko me kan dwam kana na fie kobi otiase asante maya sa sinyina ya ne dia eni otumfo dia o asante man asase babi asase no koka bia na na fie ko bi se wampem dia ori ya me shara ye ton sase a ansa ne betutwa ye twa ne de ye ntwa otumfo de de ba mo otumfo ba mi se baji pipa ulis na what insa kakrama na nato what me ba je wa dia se me se ka honam fam anioma nkodia hia no masa asaba na me ka no oh ka wada so tiase what me ba je wa dia se enti yebra yeria sibra kai yantrasima honam wo yo yantrasima honam na padia ayo
so pass one day this fucking flesh ever say asɛm was starting him ɛyɛ asɛm na mu du ntina ama me de bi soso me bedo ya me man sign center wuti wani hwame ankama to aso cause ɛyɛ asɛm wa ɛnɛ ɛhɛ nipa do wọ́n sọ ọ́ kẹ́kẹ́ obi sáyẹn nkọ́ sọ̀rọ̀ ní obi sàmpàtà mọ̀sọ́fún ní òhun adìẹ wọ́n ṣe nkọ́m. wọ́n kà sí nti obi nso ká sẹ́mi àti obi a òye nkọ́ yẹ sọ́fún no wọ́kọ́ àwọn ha nyinaa tú bẹ́ẹ̀ twà. wọ́n fa ntẹ̀kyerẹ́ ọmọ o. sọ wọn sẹ́ni adé ní si tiẹ̀ nti sọ̀rọ̀ nso bá ní sẹ́ still ní ha ní ọ̀họ́ a òbẹ́ gya yìí. òbẹ́ gya yìí ṣe. òbẹ́ gya yìí. Jase ya mo sofo no bompa ya masujafo ne awarefo me dem e paware o matrasi ache obo bana wa mo beko obeko the canon woman bi aba sorry yeli anu oba sofo obi na di ho adanse kire mi o miti udin yeso timi yese no enti na ba na msenya no kore nyawa na no si ana msenya no kore oni akoro anka no kore agire o me me tira nkwaje e kwan nti sɛ nkwagye nti na aba de you are welcome amen asamba purpose for miracle mentanye afa no jira hwa manim saa nam se ahanya busumfie otrisi din nam se ha anya busumfie ya ye nkwagye ho adwuma nkasa amen afa to din wase ane yesawa wanka no kora nkyere me nam se ne yeko next time afenu ada ani abampa kakra me na se madika ka jo se nya no ho adwuma na me ye no ha yes so ba for entire life dia let me aboa ama okira nya nkwa na okira nya nkwa je ria afa signs and wonders afolo amen afenu atrase no ayedin na me tutuni ye keme se enji rumu wa no ba he o ye ya ma sare papa pa chomo ya sore tambe na se busa wo mo mbe kiro ni e bompa kakra na se meseme mo wo hiam bible wo se na me hia de na se wo hiam kwaje afa wo gine hodin no smart Christmas day what him Wednesday when you yawa da won ye efia da won ye afa mo wanu ada papa mpa ni jai se me am bomb pay bi teachings no so boa me ntiase wọ́n sẹ́ de adi city nipa pẹ̀nkọ́jì o abusuafo meka no kora kyerɛ mo meka no kora kyerɛ mo mehwɛ ne man kingdom ne paa biribia kɔsɛ wati wɔn bɛyi bia mehwɛ aboa ɔnam whole life impotence si so di aboa funu wọ́n di ase ɛnti mehwɛ defoɔ yɛ abayi na wɔn yɛ mmɔbɔ ọmọ yẹ mmọbọ wọn mọ nkasa kra ni nkwagye efisɛ nneɛma a wɔyɛ nyina mfa nkwagye amara wɔn they are chasing this world ti asɛm no ye nti wo a wokɔ hɔ no bible sɛ de wɔgye odifoɔ dini mu no ne nsa bɛka difoɔ akatua atamu da ɛhu ne saa no adwensakra yɛ ade a ɛho hia adwensakra therefore na men kan some be mienu bi nkyerɛ na men pɔn jo ewia se wala da hɔ no adeɛ baako pa na yɛ so obenya dan kɔ wɔ Yesu Kristo mu amen ano so kan osikani bi a ɔwɔ na hodie bebra wo behyia Yesu no me ba na metie konim ayɛ no kuro wonso wama wano nam nyinaa no otu ne ho papa wama wano nam nyinaa otu ne ho amari amara no nim dia me ninso otu ne ho papa wajja se efiri da ya wo me no e demara no so dia ba ye enti majo ya ni samara no enti wo nkwa na no me ka se mo yi amara no wo ho e ma obi an kwagye wati
Samran man kwanka Yesu nsane nkwa samado. Amen. Enko kan sampan trewufo. Me ba jawaji atie. Ba. Ti asemi. Ena from Moses so. Obia wo betimi akasa me di mra no so manto. Beto. Aya wo tokura watu ni nyina. Me pasama kemi kira wade aketua bi. Ta kwanu ko Yesu ho no. Ultimate say wakoya isem. Hey, achacha for pa atisai. Adana menya na menya dankwa. Nkoboko. Yesu sa adana afra me papa. When me so ba kopo na ye woni onyankopon. Na de na Moses say mo wasemra nsam no. Bi se me mo frase. Ana ma deni nyina so. Yes. Bible say Yesu don. Yes. Teni afana Yesu ba plan. Botanti a ono ode be wiase. Be ba che what ase. Oba plan. Se botanti a ode be wiase, nyesa honam we be enjoy. Oje me so amepe amen. Amen. Nyesa honam we be enjoy nti na ono Yesu be wiase. Be ba che what ase. Wow. Fine. Akwan so ade a e benefit honam we. Bi. Na de bo kan oni bi. So just but ono so to ne ho. Enti odana ni ohwa no no. Ana o ka cheso Yesu do no. Bible say Yesu do no. No ka cheso akawa de ko. Ade ba ko pe. Ko se bi ana aka. Woni say o wiase bi biabi. Onya no ho ankasa. Number 2. Amara nyira wode so. Baby. Azunu woni Jesus won brem. Ana wonti bi fa Jesus ene wiase ahode mum. Number 2. Akwari chance wiase ni mo ajapade because won woni wodi mraso. Yes. Hadisu no ade to no bon bra. Oh yes. On sa ware se ne na wo kan wo makro no oni awu. Oni ni yoko wa dansi kurumu. So asese ni nyina mu so di so. What you say? Don't be always check Pa, don't do it. And the Akan also was from Yasinimonioma. The Asian didn't was a quadia, was a diana coming. Was a diacon in an say. Kotoa who did in for me yafo. Otoa for who's can make yafo. Nabra, maybe Dimechi. With empty-handed. Kwaji kra. O so was ekano. Be di ma chi na be nyam kwaji ade ya bai. Ama okra. U be di ma chi nsu am ntuaka. Wo ma bu se Peter no. No bia ye djumo bia wona na djuma wo ye. Nsu ntuade ka. Ba dwene ho. Ta kwanya bi no se. Ya defuo. Ya hodi doso. Oh, say ya didn't sit here. Ya defuo. Ya hodi doso. Enti ahodi enti ontimi ankari asema Kristo de ma no. Ba ba cho dia se. Yes. Enti me boss we are share the four koko. Wa koma no wadu nyina ado honam fam niama so. O yira nkwaje. Onu se sa fo no me ya isem. So you Me kokomasi adifo bi fie. Wakasa ne boso. Me baba kokro wo UK every month bi am sending 6,000 pounds. Enu no odididi keke. No mansions, enya dan mansions. Me hani din na ya mesere. anom yo mo. Proud. We fifi. Se yo sikasa no. Na ye wura ne ho ne ye 3. 1 2 3. Ay set ba bia nsoso. Ene TV akasia 4 a 3. The sisi ho. Don't you get to na na kasa na de woya no ho no. Dimintra fa ko pe. Hwene die ne masosiri.
me person anasame kuma Ghana sikafoi mininim bebre obo ame ohume no from yabra na me tuka na me koho me hwede obayo no home office ni tembe o hia bibi abra me hwede na me sere what you say dia me no one woni bi dia wo woni me wo bi wo dia kura we kodu fine me ba to ya say wo hia moa a wo se me me bua wo munimo ti asemuni na gane say oba no akan sika no re ama tra so wa boa wo sa na ye wo mo asa no ayi suit no ayi mpaboa je no akose na ade ayi nyamdwuma I don't need it wona wo hia mo afiri me ho asetia ne say wo kra ayira undi dinnom da sorry but wo kra ne nkwaje adia me pose wi asia de fontie ni anomen kani pa wode na ni to na honya de so cheniye de obo ahodi ase eno ni nyame ti asebidi de na koma ni na du nyina ni se sa hodi ni free na nsa there is nothing na bla bona pemasa le kan ko ratero na nhani de Jacob nyankopon ye na ni da so amen na Jacob nyankopon kira ne kwan da nyina no la koma e Christ ti hayi Yesu katse odefo ne se asuafo mangunu oh ma wodi aye se odefo e be wura osra hiniye mu because aden said de na koma atase no obejemu na mra mabo funu mu yi so be wura pande tokurum funu kakra ka o asetrani se skafo nkwaje hu funu wa hobrasia skafo ni bi o so nipa enso amakwa nipa tena no so amakwa nipa de ne so ane oma amakwa nipa directivity atira ne kwan o di asia amira wana hobrasiam ani ne buom ani ne dwom ayama funu so nya nkwaje so sikani o ya proud asempao But I say, Yesu pa bibia tra so ko Jerusalem. En ko betimi atra nipa ko. Ahemfo tra pa kam woni pa ko. En so furumu so no ko tra. E furumu ya boa, wo de aduane go asa ha no woni a. Wo ba ko aba na ho no odidi. En Isaiah say, na ntwe nim ni wura. E furumu dia onim ni wura didi daka. Babi a woni aduane be hye no no, e ho na obedidi. Me ba to ya se. yes And me person be a wutie me no, be very wise. amen Be very careful. amen Abraba wo bo no change no. amen Teniye and tell that is a short them and mo brown po. O secret in 20 ano, onam na e kasa kire wo. Teniye, trust na wo se kwa asore no. Wo yo ba, onam na e kasa kire wo. onamo Lipstick ni eyeshadow so no bowira gbangban no. Eya honam na etufo. onam What you say? You do not butu butu ti awa wo ma se gu to so no. Eya honam. na kasa kire wono Ama ma so awu kire no. Eya honam. Ama so awu kire no. Eya honam. Sikadu awu kojia. Eya honam. oh Tasem ni enipa na wo ko robo no no. Eya honam na kasa kire wo. Teniye. Dabi aneka. Freemason for pa wo nkase. Wo ba ye mu a wo benya nkwaje. Freemason for pa. Wo mu mi wo ma no nkase wo ba ba joy nkwaje ba ye wo dia. senkeri pere be ko Waso ba ye mu a 2 weeks wo ba ye defo. obeyi O mo kampa o mo ye no. Wo ba joy me 2 weeks wo ba ye sikani. Freemason for ayi a wo mo kan no. amo ya What you say? Freemason for dia no. Because woman ka say atias ye wo. Aya bonsa som wa ba wi asia. Ampanifo bebre sabi jiminti. Wo de wo ni di akire. What you say? Man lodge fo nka so ba don lodge a okra ba nya nkwa. O ntimi nka. We sam kwaji ani. Me ba to aja say. O sia kramoni na busa ni say. Ninia. O nkwa wasimi wuya na behunu. Me ba to aja say. Wasi wo wuya na obehunu. Ti asem ni
Don't tell us so we are no so who is all one. I'm not Tiasi, and I was a young quan son of what free Yassi. Amen. Now, young I one quadrant, you. You come off your room, I don't come. You can't but Tiasi forever and ever. Amen. We can't credit the Achram. Tini, Monsieur Mopa, my bosom for you know. I'm a drunk, that's what you push with the one quadrant. What do you mean? The don't tell us some could do when a dear, a boy one mum, not to be more cranity. And you so. And to all the political leaders, all the kings in Ghana here, they are follow Freemason. Almost. They are follow Lodge. Illuminati. But I told you, they follow them. All the secret societies, they are follow. And they are quite genuine. There are only one man, that is Jesus Christ. Amen. One that's what did it here, what did it here. Amen. And quite here, can be be. Amen. On the bed, we are sick. Bama ni pankwa. On the bed, we are sick. Bama ni pakania. On the bed, we are sick. Ebe feeding ni pakra. On the bed, we are sick. So betray heaven coin. There are only one man, that is Jesus Christ. Muntieni. Do anukuro. Ya brene ko. And I'm a duntam. The beer we are still doing. Why should I be true? A dom. Unsane the year as a semi confaba. I'm not used to meeting. Was it? We don't know how you bring out swing. Let us say, our money couldn't say, a people buy you, but you are free. You bring out swing. You bring out swing. What you say, Tom and I must shut on and swing. What's up, what's over, honey? I'm a cry, I'm a sorry. Sorry, I didn't pardon our pen. I tears here and put to be the one. My acquaintance was a big power with the power of free idea. I'm sorry. What challenge Christ? What did the Musso? What I told you here? What did the Musso? Me bring out so it is true. I'm sorry, Joe. Tell me. Now, the other comment is a complete child. My Yesu Christ, not Jesus Christ. No, it's you for. Make him a Lucy. Now, me to be careful. Amen. Tell me, and you prostitute and Cassam and Suman. Chassamini, Jaya, and your gang and Cassam and Qua. Sorry. Why you happen the flesh? Once also time for the flesh. The nipa you won't react. You have time for this fucking body. You have time. From an opponent, question you don't know. Then you know the body in here. Or better, Joma Boda from an opponent, question you don't know. Or call Roma, sorry, or pursue a corner of Jennifer, no upon on Coronefa. When I'm in Dio. Our call will be your wedding, Obenya Dianedi. Or call now what you da, Obenya Dianedi. Or call Obiso Baby Tunioma, said Obenyaska. And to show we go spend the time. I tell you, Uncle Passamo, when you die. When you are called to a brochure, and then it's our way of Passia. Tiasemini, a brochure, what can about gospel? Amen. A brochure is how. The man want to ask any white man, brother. A young say, over feeding soul. A teaching Saban. So why you good teaching Saban? You good. Why you good teaching? Best say would work with Jim. We say false teachings is so powerful. To a false prophet. One teaching wrong. One did not come in some Jim false prophet. Say false prophet, he has some common arm and Muhammad baby. So what you say? Now false prophet for an idea of the who you are more to us. You are within the panel.
obetimi atetaw no ne wada no de hu nsu akoy rituals na fe wa sel na wo sa ko bonsam gym be pasala pai ansan we nyina be kwa asore amen abrantie ankogia here amen jemeso amen amen only Jesus Christ ana betimi aboa mo anya nkwa enti jinidi amen Bible said akoma no de gidie na no de pam ko kan kwa gym what you say akoma na de beti Yesu adi onu nkuto onu nkwa amen ni bia ma sase so ni din adenkwa apart from Christ amen timi tubo somfofo enhwe enwan ya wunya wie enhwe sika amanfo de beda wase what you say enhwe ntoma amanfo de braw enu ntuwa ware my basis wutimi hwa wo mo wuti Land Cruiser wuti Pajarum wuti yakane say hamamu it doesn't matter eno nkahwe ponko a wotra so nkahwe the person can be tramo tendi comfort grada comfort yebio kwakubo nsam ene comfort ya pianom mito biafo so mo reglete abosom no munya o matridie munjai na mo mra Yesu Kristo nchai ababoa no amen munyai efisa honam fam ho modem mo mfa so hwa what you say me powerful amount to conformity se me conformity ti asianko be sakra sasa ko bri papa na no kom no se na wote ase o be sakra asamba na me ka temu no eye honam fam ni o nyina mo de boa body obi ba nana ye we ma mo ya no atwa boade no de ama eye boa body we me ba to dia ase at times o me say akonfo ni bi yiska sika uyi nyina no e dia okay me gitum sika uyi fine but sika na yeda you can't buy internal life you can't I don't know me ya shine no man ho not there dey kwachi ababra me mi hwehwe tira kwa adoma kwa mo nse nso no se mo abusom ni mo lodge ana ma dia de nyina o ntimi ntira mo da mo de be firi wiase wo mo ntimi nkantia mo se jo da be na wotwe mo be firi wiase wo wo ba to me mpofiri mu emra monina enti se mi nko shawrade nso dia adanti na ni kwa se mi jai sam no ma we nyina na me follow Christ amen kawala sisamo mo ngrom tungu amen jemeso amen amen ti asemri e bia kokko me se me dia me se na se ase I know them your front bearers your ambish your party leaders your kodun do Freemason oh adi na abenya adi na abenya want me afa ho am Jesus unim so mo ye wi a na makwatra so dem din wakoyi asanu man nyina wi obesa akogina so dem na no me ka se me pulpit now wo be gina so na ho nte na no mo nsa udi boni na je se wo gina so akowu na me pulpit or the pulpit of me no or the pulpit of Christ that's right and so you are who is na bo agem pastor pulpit no so a tria dade ya de aye dade huru ye betimi yi na free home wo say skeleton that what ba ma begina so koye moniema na what you say wo you shaba gina na so time so ba ton ma you be in trouble tell me e bia o chempra ye no aba sama kim odi agro wan hwa ba da ho ba busumi nsia tell me because anyama dia ayo be dia na me gina so fa pemona Christ me to beautiful say ayama so be who Jesus Christ amen. Forget about the cars, forget about the building, forget about the money. Yes, you catch what the phone say koton so who here yes we can say okay we are the phone Charlie Peter Bra enya enya skani ave frayim ya pa juma ye enti say yenene namo ebe ni here bibia obetimi amboy because that sika ba di say ahon to be ba wonu say sa na so fo ni bitie sekani ba so ni ma Charlie na no so fu bi wose na so be ja so ya ba ye ho
wakaka me sikani ba ko amene ne wa asore m kwase wi agye no adam ti asem we me wi akoi o sikani ba ko wa asore m kwase wi agye no si asem ni yo honamo nti wo ya sikani o ba dwira wo saa kwase hye wo ba wuo tie ni semia to me jira wo Joe, that Yarenka, Mrs. Ayon, you be to be a Bilonia. As a trend said, oh, Jesus, God spirit to me. What is it? Miss Slow, Ababawa, Miss Slow, Abrantia, Miss Slow, and now pay the one crumb or chum. The unqualified what did Jesus Christ me say? Men can't just sway ready or pursue best. Amen. O person no betna. Amen. Jame so amen. Amen. Who no was sikacha Zacchaeus? Who no was sikacha Zacchaeus? Who ni sikanche no? But all that the whole is lie. Omo body this work card the for. Zacchaeus. And so no to no to exercise ni sikade che. Because of Jesus ya wakoni fie. Amen. O say failure I'll confess. Se me na mponton so agi obi bia. Maba home prayer nine me twiaka. Was started so and Jesus say yes. And not then I'm quadje about fee. And so no kwana ya defo no nim kwa. O sikao and so no nim kwa. Me pour him for nyinafo. All the footballers, coaches, teachers, leaders, lawyers, judges, police, and our advice me now. Kiasemri. There were only one man that was betting them out crown quaji. Amen. Amen. Montieri, I am from Tia, who from Bosmo. Ghana, most started their Bosmo Chibesime. Ghana, ye. Third word, the Korean Kong. Third word. Most started some with their Bosmachi. Said, don't I your boy, a modern Homaya and Kababuam. Men called the America, William Pamasam. The Piamacas of Bosman. The Biamacas and Saman Franja. The Biamacas of Fumosi and a Bon Samson. Amen. Lord and your papa. Oh, yes, just all the prostitution, Monsacra Magin. Mom, gay, Monsacra Magin. And your papa. You were only Jesus Christ. Tieni, na sibenka used to say, o srapan on so one chebi. Do me pon. Pan on what did you was shiraso? And what the mercy for? And the share for the chain. What you say? Some pan only been a benya. Oh, rather send from Magana for. And then the pair come do. That is the body of Christ. Amen. That is the body of Christ. Amen. If I tell you, Yes. and pan one column, and the first rubber. That's right. Pan one column, and Jesus Christ. And now pay me 2 years of would be awful. For whom Jesus you? Me jawi no nom. Jatramo nom. Jai koka hia. Jado atunam. Asofo be say, wari mi odu wari na omo ye kwasiafo. So for be our cancer wajimi. Don't listen to that fucking and foolish pastors. Why say what's so much when you enjoy? What you say? Bible nso se kunu akwa enu ni padua di achi honam wakono osukunu me ba to ya se ana man doso ona abo won eni ware Solomon ware say 700 jump 1004 ni amoyan samma na bi ti Solomon me ba to ya se 1004 near Moyan Samuel. Because Solomon olden days were 700. And to also 1004 near Moyan Samuel. Now, what am you not still on the dorsal? Yes, but I told you, sir, the person by Jim Piano and now pay. Make a set your sing and Shady. Amen. Make a set your sing and Coposhmani. Make a set your sing and Miakwa. And now pay. Yes, you see, can't say, oh, young. You are the image of God. You need the character of God.
to ɔsɛ menka nkyerɛ wo so ɔbɛbrɛ wo ho ase na ade ho ama Yesu a wobɛyɛ nhyira na menhyira wo